murakaze neza. Murakoze cyane kutwakira. Kwidondora harya no kwivuga? Yewe nitwa Serugo Ben. Nkaba ndi umugabo, ndi umupapa, mfite umugore umwe n'abana, nkaba ndi umukristo. Ndi umupasiteri nkorera mu itorero rya Foursquare Gospel Church riba Kimironko i Kigali. Ni iki cyabateye intege zo kwitabira Inganji Festival? Icyaduteye intege zo kwitabira Inganji Festival ni uburyo batwakiriye ubushize. Batwakiriye neza gushika naho twumvaga tutifuza gusubira inyuma. Noneho ubu ngubu kuri inshuro baduhamagaye turavuga tuti ubwo ari Inganji Festival tugombe tugende nta kundi. Niyumva gute nk'abaririmbyi bavuye mu Rwanda ariko baje gushigikira igikorwa cyateguwe na Inganji Festival? Ushobora kubyumva gutyo ko tuvuye mu Rwanda ariko bishize mu buryo bw'ijambo ry'Imana, turi umubiri umwe wa Kristo, turi umuntu umwe, no kuvuga ngo abizera turi umuntu umwe. Igikorwa cy'abizera b'i Burundi nico gikorwa cy'abizera bo mu Rwanda, nico gikorwa cy'abizera bahandi. No kuvuga kuba twaje gushigikira Inganji Festival ariko kandi natwe twaje kwishigikira kuko turabo mu bwami bw'Imana. Yego. Niteze iki ku gikorwa cyateguwe na Inganji Festival? Twiteze impact. Urumva ubushize twabonye ibikorwa byiza Inganji Festival bakora bijyanye no gufasha. Ubundi ubutumwa bwiza ntabwo ari ubutumwa gusa bw'amagambo ariko buba bwiza cyane iyo habayemo n'ibikorwa. Twabonye abantu benshi bafashijwe, abana bagiye bavukira mu mpimba, abantu benshi batandukanye. Rero abantu iyo bavuga ubutumwa ariko kandi bakagira n'ibindi bintu bashobora gukora bihindura ubuzima bw'abantu mu buzima busanzwe, iyo ni impact. Rero niyo twiteze, turitega ko ubuzima bw'abantu benshi bugiye guhinduka binyuze mu Inganji Festival. Nubuhe butumwa mwohereza abaririmbyi b'abarundi muri rusange? Abaririmbyi b'abarundi ubutumwa twabaha, bazaze ejo dufatanye duhimbaza Imana. Nubwo mvuze ejo ubwo nejo ariko kandi no ku cyumweru mwebwe muhita kuwa Mungu. Mungu ni Igiswahili. Kuwimana. Kuwa Mungu ya. No kuvuga ngo hari ibikorwa biteguwe abantu bagenda babibona ku ma social media, ariko icyo nabwira abaramyi b'abarundi nta kindi no gukomeza uyu murimo, ariko kandi banaze twitabira Inganji Festival dufatanye duhimbaza Imana. Abarundi n'abarundikazi babiteze ko iki kurya mu isi? Twebwe hari ukuntu tujya tuvuga ko turi abantu boroheje, mu by'ukuri turi abantu boroheje, nta nubwo twokwizeza abantu ibitangaza biduturukaho, ariko bitega ibintu bikomeye bituruka ku Mana. Ariko twebwe turi abantu basanzwe, nta kintu batwitegaho. Tuzanye ingabire Imana yatanze kandi twiteguye ikintu gikomeye twese gituruka ku Mana, ntabwo ari twebwe. Murakoze cyane. Ikindi kibazo kinashobora kubabaza, Inganji niki ivuze iki? Inganji kuri wowe? Guhinduka k'ubuzima bw'abantu mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Niko ngewe nyifata, niyo picture ifite muri ngewe. Yego. Murakoze. Sawa, ikindi kibazo kimwe. Ni muntu ki? Ben nabivuze, ni umupapa w'umugore umwe kandi nkaba na papa w'abana benshi, abahungu n'abakobwa. Nkaba umukristo, nkaba umupasiteri, nkaba umuramyi, nkaba umucuranzi, ngakunda abantu. Ubu ngubu niwe Ben n'ibindi tudashobora kuvugira hamwe byose. Abandi babaye abapasiteri bahita barika umurimo w'uburirimbyi wowe ukomeje gute? Njyewe nawe ukomeje kubera ko ntajwi nigeze numva arimbwira ko umurimo wo kuririmba urangira aho ngiye mu gipasiteri. Gusa n'igipasiteri nkora nacyo n'ubundi ni ikijyanye n'umurimo dukora wo kuramya no guhimbaza. Ibyo nshinzwe muri church no kuvuga ngo bifite aho bihurira n'umurimo wo kuramya no guhimbaza muri church. None ibyo bintu bifatanya gute byose? Ni ukubera Imana. Iwacu tujya tuvuga ni ukubera Imana. Ibyo tudashoboye byose Imana irabidushoboza. Bipfa kuba gusa hari umutima ubikunze ubishaka, wumva ushaka kubikora, naho ubundi Imana iradushoboza. Amahoro cyane, ni Pastor Joyeux siyo garuka kandi kubabwira igikorwa cya Inganji Festival. Nagomba nko tumaze iminsi tubabwira abashitsi bariko barashika, hariho bashitse ejo ku munsi w'ejo Rehema n'umugwi bazananye amanama yari hano na Christian nyene muri ako kanya deje kwakira Ben, umugwi wa Ben.
abashitsi bacu bose basa n'abari ngaha kandi tuzizogira ibihe by'ubwiza ibihe biryoshe rero natumira umuntu wese ariko arankurikira wa Mungu naze yagutange kuri Église Vivante de Javel niyo tuzokora igikorwa cyitwa Worship Like Never Before kimwe mu activité agize Inganji Festival rero turabatumiye mwese muzobane natwe cyo tugira umugisha cyo turyoherwe duhimbaze Imana yacu tureye icubahiro kuko nikwiye guhabwa icubahiro mu Burundi turagenderewe kuko dufise abakozi b'Imana benshi baje atakindi kibazanye atagira ngo dufatane amaboko kugira ngo duheshe Imana yacu icubahiro murakoze cyane Imana ibampere umugisha merci beaucoup